ithuba ngibingelele abaqaphi bethu inkosi yesizwe ikhona lana phakathi kwethu izalukwazi ezikhona inhlangwini nje yonkana izinduna ngibabingelele ngelihle igama lenkosi lengesu Kristu amen. Umsebenzi esizowenza namhlanje ngiyazi ukuthi omunye umuntu angawuthatha kancane kakhulu but kuthina ezilikomkhulu umsebenzi omkhulu kakhulu esizowenza esizweni noba kona sisazoqala namhlanje la ekhaya komkhulu la esigodlweni esibusisweni siye sabona ngakhuluma nenkosi ngase ngikhothama enkosini ngiguqa enkosini ngithoba enkosini ukuthi bengisacela ukuthi kulonyaka ka2024 kuDisemba ekubeni izolo kumhla ka11 bengizalwa namhlanje njengakumhla ka12 ngifisa nje ukuthi ngike ngenzele izalukwazi uKhisimusi la ekhaya sizoba nje ne-lunch together bese bathola lokho okuncane abazofike bakudle emakhaya futhi sizobungaza neminyaka uNkulunkulu asengiphe yona eminingi ongezela omunye unyaka yize ngeke ngikwazi ukubalula lana because abantu bazokwazi umnyaka womuntu omdala uNdlunkulu ayaziwe umnyaka kaNdlunkulu. Okunye nje sizosuka lana ke siyetendeni sebefikile izalukwazi zami sizobanika esibalungiselele kona silikomkhulu la ekhaya noba kuncane inamba nje encane engekwazi futhi ukuyibalula izobona umqaphi wethu mangabe sesibanikeza abantu bethu kodwa sethemba ukuthi eminyakeni eza izokhula lento le mhlambe sobe sesinikeza abantu mhlambe aba over 100 200 mhlambe umkhandlu wethu neminyango ekhona izosixhasa ngokulandelayo ukuze umuntu ezoneliseka kodwa lokho okuncane ngiyazi ukuthi labo bantu laba esibona esicelile ezinduneni ukuthi abasikhethele bona asikhethanga nobuba siyazi ukuthi izalukwazi ziyalentozani ezalukwazi imost yazo ziyayithola impesheni kodwa siye sathi sicela lezo zalukwazi noma zizithola impesheni kuyenzeka ukuthi emzini uthola impesheni kodwa kube kunaloko nje Nkosi yami ukuthi kona kudonseka kanzima uthola bakuphilwa ngale impesheni kuphela kho umuntu osebenza kuphilwa ngale impesheni sizopha izalukwazi ezinjalo ke namhlanje namakhehle anjalo okunye sesiyoqhubha khona etendeni ngiyabonga singashona ngakhona.